Podgorički Kids Pop Hor nastupio je u Kotoru izvodeći pjesme koje su obilježile narodno-oslobodilačku borbu te socijalističku Jugoslaviju. Dvadesetak partizanskih pjesama stariju publiku podsjetilo je na život u zemlji koje više nema, dok su oni mlađi dobili priliku da uporede propagandističku muziku trenutnog i ondašnjeg društvenog uređenja. Ipak antifašizam, light motiv repertoara kao dio projekta u koji je uključen hor iz Podgorice, svevremenska je potreba i poruka, danas itekako važna. Večeras smo Kotoru poklonili antifašistički program, projekat Bez dileme antifašizam. Ovo je naš 13. koncert na tu temu. Obišli smo i Herceg Novi, Danilovgrad, Podgoricu, Nikšić, još par gradova. Idemo dalje jer želimo da tu ideju antifašizma jačamo i u Crnoj Gori, a vjerujte da imamo poziva iz regiona. Ovaj hor nastao prije 2 godine, jedan od prvih nastupa imao je upravo u Kotoru na pjaci Svetog Tripuna. Sa drugim kotorskim upisali su za kratko vrijeme čak 36 koncerata. Imamo članove i od srednjoškolaca, studenata, zaposlenih, nezaposlenih, do penzionera, znači od 14 godina do 70 godina, raznih profesija i dolaze ljudi iz prosvjete, iz bankarstva, iz odnosa s javnošću, medija, domaćica, službenica, imali smo jednog mašinovođu, imamo ljude koji dolaze na naše probe iz Cetinja, Danilovgrada, Nikšića. Vjerujte, šta je to osim velika ljubav koja okuplja sve nas i želja da nastupamo? Ja sam vrlo ponosan što imam ipak amaterski ansambl koji vrlo, čini mi se, na jedan profesionalan način odgovara zadatku, tako da hvala horu što zaista daje sve od sebe i na ove naše ogromne probe koje se, čini mi se, i vidi kao rezultat na koncertima, u nadi da ćemo možda i obići sve gradove Crne Gore sa tom energijom. Podgorička muzička ekipa stigla je u Drevni grad na poziv Centra za kulturu Nikola Đurković, koji je odnedavno pokrenuo gradski hor. Nama je bila želja da Kids Pop Hor nastupi u našoj organizaciji na velikoj sceni, evo i realizovano je. Večeras ste mogli da primijetite i da osjetite tu fantastičnu atmosferu koja je vladala i mi smo apsolutno zadovoljni kako je cijeli događaj protekao. Hor je zvučao divno i eto i članice našeg hora su prisustvovale koncertu večeras. Sigurna sam da su uživale i da će ih ovo motivisati da još više rade i da možda su se u njima stvorile neke nove ideje. Kids Pop Hor uradio je krajem prošle godine spot za pjesmu Bilećanka, a novim pop koncertom publici će se predstaviti u junu. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rock, a negdje